Slušaj, brate, spremi se jer je ovo totalni pakao od priče. Nema ovdje kauboja i indijanaca iz limunada filmova. Ovo je surovo, prljavo i na kraju te ostavi da se zapitaš koji je kurac uopšte kretao na put. Evo radnje bez cenzure. Glavni lik Boone Cordell je neviđena budala i tempirana bomba. Lik ima kratak fitilj kao niko. U rodnom Kentakiju se zakači sa ćaletom koji je isto bio teška seljačina i odvali ga nekom cepanicom po glavi. Misleći da je matorog poslao na ovaj svet, Boone pali na zapad jer ne želi da završi na vešalima. Usput sretne Jima koji je realno bio predobar lik za takvog Scotta i zajedno krenu u divljinu da glume neke opasne trapere. Nađu nekog matorog vuka Dicka Summersa koji ih nauči kako da prežive u toj nedođiji. Boone postane totalna zver. Lik ne jebe živu silu, kolje se sa indijancima, spava u snegu i puca u sve što mrda. Tu negde pokupe neku indijansku klinku, tirkizno oko. Boone se posle par godina totalno napali na nju, oženi je i uvali se u njeno pleme. Čovjek bi pomislio, evo ga, našao je mir. Jebote, ali ne, Boone je ipak previše sjeban u glavi za to. E sad, ide onaj dio da sve postaje noir i mračno do bola. Tirkizno oko rodi klinca, ali pazi sad sranje. Mali se rodi sa plavim očima i nekom crvenkastom riđom kosom. Boone istripuje, pošto je bolesno ljubomoran i glup ko kurac, on odmah utripuje da ga Jim, koji je bio riđ, preveslao i spavao sa njegovom ženom dok on nije gledao. Umjesto da pita, da razmisli bilo šta, Boone izvede svog najboljeg ortaka Jima u lov i hladnokrvno ga upuca. Rokne čoveka koji mu je 10 puta spasao dupe jer je umislio da mu je nabio rogoboje. Boone posle toga skonta da ne može više da gleda tirkizno oko, ostavi nju i dete i krene da luta kao avet. Vrati se nazad u Kentucky, valjda da vidi šta mu je sa majkom i tu popije takav šamar da mu se zavrti u glavi. Čale mu je živ, nije ga ubio onom cepanicom, znači život mu je bio bekstvo od sranja koje se nije ni desilo. Genetika, sazna da su mu neki preci imali plave oči i riđu kosu. Znači dete je bilo njegovo, a on je ubio jedinog pravog prijatelja ni za šta. Knjiga se završava tako što Boone bleji kod onog matorog Dicka, totalno prazan, sjeban i svestan da je uništio sve što je ikada voleo. Svet se promijenio, divljina je puna nekih novih likova, a on je samo jedna bedna olupina koja nema gde da ode.